Selam sizlerle ben Mahzen Gizet dostlar. Kaçça bugün biz bir blog oynayacağız. Birinci bölüm sizlerin like'larını basıp aslında oturan paylaşısı çıkıyor kısmında sandığı dostlar. Biz bastayımız kaçça dostlar sabah online çıkarttık. Dostlar video arasında şu mümkün. Senin kanalın video kütüğündir. Post olduk. Tamam. Sivalek. Berinden sındırmamız karşı. Sonra hazır gelin. Dostlar çekelim. Tamam şaka. Kaç? Hoş gördün mü? Menajer karşı. Bu ağaç. Kötü options. Kaçı dostlar artık daha dostlarga ben bilmeyindir like'larını basıp atpistakını kısım basasanlar. Oo şoşka haram kit var. Başında da ciddiymiş. Karşımaya özettiğim like iki. Size like'larını basıp atmışsınız kısım basasanlar. Basıp gitti. Ben özümdü. Ne atım varken yazılarda olursa kaza olduğunda duram. Yazım 11 diye. Hazır gelin. Dostlar kaçı şarkı var. Arabasını sındırmamız. Acıksa dostu basıp ben bilmiyorum. Acıksa dostu basıp hazır gelin dostlar. Karşı dostlar anakta benim şu dostlarım bakal. Çakıp kalkan. Acıksa dostlarım önünde. Dostlarım. Karşı. Girimiz neyse şuşka. Bizge karşı olan. Şimdi siliyoruz. Baik. Kaç gittik. Ne bir civer. Versek ne kaç koyarız? Ne koyduk? Çok büyük.
like'larını basıp sıkıntı basmasınlar. Yavaş. Şimdi gidip sık. Kıta şokolat. Artık sık açımı doğru kıta beksin. Burayı malum var. Yavaş bakıyorum. Sıkı girişi. Yeah, bye. Benim. Buraya sihirler bitti. Nasıl olursa koyuyoruz. Tutuluyor. Şimdi tamam ayrılıp kalıyorum. Şunu alayım. Ben Sidrek. Sar hazır taң atқан соң істейміз оған дейін мен аяқта шақыратқан жұмыстарымды дегенде бір нәрсені істеп келу керек. Оғанша таң ататын шығар. Қазір шамалы уақытта кейін келемін. Келдік достар, жұмыстарымды істеп тастадым. Давай clean our water. Короче, достар, оралдым. Сіздердің басында подписчиктерге ұқсамастар, ал біз жалғастырамыз. Просто жұмыстармен барып кетіп қалып едім, достар. Ашақта дауыстармен үйреніңдер. Короче, осы сындырамыз. Бір дауыстар шығып жатса үйреніңдер. Короче, сындыра береміз біз. Короче, достар, шақырып дәріс бар. Açık verirken oy.
Если у вас проблемы с печенью, вам может помочь эссенциаль Форте Н. Тройное действие эссенциаль Форте Н помогает восстанавливать, укреплять и заботьтесь о своей печени уже сегодня. Однажды мир перевернулся. Масл Терра. Насыщенный минеральный состав. 30 полезных минералов способствует очищению от токсинов, чтобы чувствовать свободу и легкость. Масл Терра. Твой ежедневный минеральный детокс. Dostlar hazır gelin. Gerçi dostlar bana men şakırıp kaldı. Sol kalmenin tavuğum. Kaşık var. Ağaçlarını şey olamaz. Nasıl olamaz? İster lifetime basıp atıştırını kısmasında bir blok. Isıp sınırı gerek bize. Sakatçı daha şakra vermeyen öncümündür. Sizler öncümündür şakır batır, ötken жұмыстар болатыр. Siz lifetime'ды basıp arnağa tіркеліп кетейік. Қасымда досым бар. Ол екеуміз істеп жатқанбыз. Ол досым маған қарап отқан. Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Асылхан. Короче, бірақ достар, ол бала ойнап жатқан жоқ. Просто қасымда менің қалай ойнайткенімді көріп отыр. Осы видеоға қанша лайк жинап жатқан достар. Бізде ютуберлер сияқты мықты болғымыз келеді. Тырысу керек. Алтыны көріп, естіп жатқан достарымызға мән бермеңіздер. Менің достар, оның короче досым. Асылхан деген. Достар, короче, шақырып жатыр аяқты қайттан. Достар, короче, шақырып қалды. Шақыра берді, достар, ренжімеңдер. Короче, кирка. Қазір келем. Короче, достар, аяқта досым ғой. Bir нәрсе деп жатыр. Қасымда отырып алып. Короче, таң атқан соны істейміз. Онша мен жұмыстар істеп келдім, бір қойып кетемін соткына. Короче, таң атты. Шамалы жұмыстар істеп келдім. Үйде жұмыс көп болып жатыр. Шошқа харам. Тия. Выписываем шушку. Өлтірдік. Короче. Сундук әлі жасамадық. Бірақ менде сундук бар. Бір жер. Сепсек. Жерлерін. Қатты сундук қойын. Өйткені мен заттарымды салу керек, өйткені өліп қалсам салатыным жоқ. Сол заттар кетіп қалады. Досым айтып жатыр ғой. Ой, я білдім болды. Сенен жақсы білем. 4 жыл ойнадым ғой Майнкрафтты қоя қойшы. 5 жыл. 4 жыл. 5 жыл. 4 жыл өтірек. Сен 4 жыл ойнадың, мен 5 жыл ойнадым. Қумаш қазір нешедесің? Мен 3 жыл ойнадым. Қумай, 1 жыл.
Саған үйреткен мен ғой. Иә, сен. Достар, короче, қырылып жатыр. Лайктарыңды басыңдар. Қылғаным өсірші. Неге? Мен сені жақсы көремін өйткені. Ой, саған. Қалай шығып жатыр? Білмеймін. Короче, достар, ол білмейтін бір блокты. Көрсетіп жатырмын просто. Білетін адам құлап айттың. Қазір келем.